және өкімет басшылары, сіздер Астанадан келе жатқан бір топ жұмыссыз мүшелері, Астанадан үкімет басшылары уәде беріп, талаптарымызды оң нәтижемен орындап береміз деген сөздермен сапарға шықтық. Ал 12 сәуірден бастап 2023 жыл содан бері бір тәулік бойы жол үстіндеміз. Алайда өз өкілдерімізден Астана қаласында қалған және үкімет басшыларынан еш оң нәтиже хабар болмаған. Nizat konfet bir aldağında okbaldık beni. Adamlarda aldağında koyuyorlar. Astana'ya kayıt param. Kazı yüzdülü olgan men şimdi 300-400 adam bulup paramız buyursa. Şişindirim lan. Birliktin bası. Allah ondan kal. Tamamsın. Biz elmeyiz saldanat. Ya salcıyorsun işte, общиға salcıyorsun şimdi lan. Talaplar şişirsin. Talaplar oradansın. Astana'da kalgan 10 adamga kısım көрсетілмейсін. Laka 150 adam tava orundalmaytın bolsa 150 adam 300, 400, 500 adam simyalarımızben keyin gitemiz dep atır. Vagon ayırsın anasını, yok bitsin bastılar. Kalay bardık sola kaç para koyar. Vagon bu şey, şüphet kalmay Vakti ağızdan su alacaklar. Tatır koymuyor. Avrat mı? Şişirmeyse keyin gitemiz var ne cegin isteyimiz. Öz yerkimizben gitemiz. Bizge жұмыс керек. Тұрақты жұмыс керек ya. Қашанғы 3 айлық, 4 айлық абионмен жүреміз. Тұрақты жұмыс. Düğümü жасатtık mı? Şu bittik mi? Başka